zakaruraka abo kuba byare bindi ebya Kisoro ebirene bitera karuru twamanyisibwe ngo kuba basize kubane bamara kutera karuru kabo so ikintu kimwabyaro ebyakererwa kutera karuru karizoba koka process obweta kagire mu kuyomba kwena process obweta kagire mu mivuyo yona so tuyina masikongo esha yona ebintu nebija kutambura kurungi mnonga of course turi yaha kubantu kutambuza na kimwe cyona tukwisiyaho kandi ntuza kubantu ku updatinga kurugabura umwanya gwena ogwa katera karuru kuri kugenda mu misho kandi tukumanyise iwo murebe wa Tayari TV kugira ngo otakabasa kurugaho okaferwa ebitugenda tukuretera live kurugaha omuri Kisoro ndi job na manya apuli aha district ya Kisoro kankugaruze kace studios tubase gumizamu nutwo observing ninga turikwetegereze mbera okuzigenda zitambura omumisho omukutera karuru aka National Resistance Movement flag bearer abwabufumbira South Constituency omubyaro mushanju ebyabire bisigire bitatira karuraka webare mnonga Oku programs rukuratana aha Tayari West. Weekendeji aha Tayari West. Oramukagoro a program eyabato otaferwa beji ku Gather Hills Nursery and Primary School omunkondo Kitagata Shemu. Today nashemerwa mnonga kujangu itwenka the hills nchiteka ho tumambiti so important kutwara abana bitu kugire kibayega okurambura and tujigroupingo mu co-curricular activities so ntubani tuta omunkora ekiministry kushaba tutahujiro mu class chonka tuyambeho nabana kuja bakamanye bindi bintu ebitali omu class kuri Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West.
Otaferwa aha tayari West. Otaferwa aha tayari West. Super wali yakapya musite wali yakapya MTN kabode super mustailo mpya then you kabode smartphone nebyaka bibyonna MTN kabode super mustailo mpya then you kabode smartphone nebyaka bibyonna yetungire kabode super esimu nse ya smartphone rero tungeza GBs 16 zabusha tandikana deposit y'emtware na necweka rero zindo zishashure mpora mu bicweka buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10 nobasa kushashura buri wiki nari buri kwezi kiri yahariwe turi hamwe amashemerero gito tigine kizibira amateka n'ubushunshurece nibukuratirwa MTN nereberera Uganda Communications Commission. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahibaru kwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Abachara empangare ni mwe nabisha bo murembe musya noyenda kujwaro karebe kaje nko mukazi w'kitinisa ikiriza twanjurire The Light International Designers abari kushangwa mu rurembo barra abantu bakumanyisa ngo bakuretire myende y'abachare y'emikoro yona nkeye mbaga jet party dresses evening dresses ibiteteye bya office utebirwe na za casual wear bine suits hamwe na blazers ahabwo mu cyaro uri kwenda kurebe kaje nendijo minji kande yo murembe buri style yo mwenda yona bajine taya ireduka yabo mpango muri Mbarara hari Mbaguta Street Easy View Complex iduka namba U88 bagaruka bakora n'itajari Western Arcade hashungwine na Mbarara Central Market bateresimu 0 mkaga na mshanju atauna mshanju kinana nemwe The Light International Designers munywani wawe umbiyo kujwara no kurebe kaje. Man, ballet took forever. There's no ballet here. Who took my coat? That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. Otaferwa aha tayari West.
kuko bamwakweta bamuhaye serenda yazire kujya atamuhembye ikiganda cy'ijyana ngo zarashe dore nyine ejo wakoze amagi dore yemewe we namuje ati ntitubabwire nibaguha bibintu bari bazifite sarazi ngondo rero ngo bafanjima asane bazimuhaye haza bamujya kura muzi yayanze yaraye wenda kugurira aho gushaka kaga tukugwa kamuriye konageze ngo azanye na Dafini abasige batakwenda abahanzi abirahabwa n'abanyaruhinga n'abati barimo yagutereye yemera vuga uravuga ngo uraje uri gukora iki ndenda kuvuga ngo nibafata ifiki baze guhurira nawe mu nzira muri Nyarusizi we mutono yagiye gukora iki yakoze abamuhaye ari wamubariye nyinshi ibintu yaharutse simona mubanya no kumara yabyaye kuwa umusaza watoye ubwo munsi kuwa gatatu kumugoroba gatatu kuwa kane ndakubwira ko twabonana ku munsi twabonanye hari uwo musina nuko ndi munsi ubaha uraja he jajiwe mu rugo niziko ntamenya dere mu rugo ariko mbaga gasoda kanywa bakamuguriye kuzi none babagura gacaga mama rero niho wakoze na kuri iki gikara ntari cyo cyakumariye ubu hatari n'ikimondo nabataye mu rugo niba nasize abatetse niba ariko ko kuzi batetse mazima ariko ubururu butwereje nene urakaza wowe uri ubwo twe turabwirirwa aho turarangirira amazi ni bana amazi ni yana debisi yanje tawe bamusoma we ariye inyuma ya rukundo ajya baje ku mugaro bwa debisi wamaze rwango yazanye n'abasoya uwundi wakataje ino afite irangamuntu yinabaga inuramuzi wewe ajani wiribu wakataje aze kweli wiribu umunyakambara aze kweli ikizi nta n'ubwo bimubwira ibyo ntacyo bimubwira yavuze ngo batisengereraga ntibatahe ntabwo nje ntisengerera arazikorera yavuze ngo batisengereraga ariko mani yabonye batisengeraga ngo ndiguriraga ngo nkora ndizanjye nkajya akanywaho n'ipiririye yenza kuzo Juliet yarenda n'ukora ko Juliet umubanama nano kunaba barangishwa n'iki byabe bashaka ko bari wantu wa nyarchari bari maniri ni bari gonda rebana bamwe se nabi ingo ndi bana baje babagabo basaje isi
bakazira abo banayiti ngo bantu biyandikishije akakuze rose ni wasabu kakuza neti iya waseka bani kakuze muri yamwe bari kubandika nakangari Tony sonje ko bungu wo babari kama ari kamana na bana yit ni baje reba na roto na bahu ari he reba na yit ari kamana we bururu turabupfiri ari kamana koko yakadiri bakima bakamwima ubu muri iki gitondo babahaye itandatu ababa barabahaye nabo barabaha wemba ari monje kuyankuta none arara muhizindi sinawe none ni bawashikiriza inzanduza wari ubushaka ibindi wale wayende n'umutuzo bari kuzirundira ibisato babana barabishe n'inkumi ndetse arimo Nena uri panta uri. Ari aje. Aje. Abagore birutse ko ari benshi. Deo birabya bari kwiruka ibindi byo bidasigara mu mbere. Wamama uri warakoze kuyandika kubara hamwe uri kumva ndabara hamwe n'aba agents babiri baburi mukandida kamusetinge naka agents babiri baonere busaba abundi umana yaho hakubatinyowe yenye nahinda uyu w'igishushanyi
kanoshota abantu ntibakutera harayinizi afande mtandike. Alright, omurebi wa TV Tayali West webare mnonga kushangura muno genda nitwe ekiriyo nikigeno misho no kuteza obururu obwa abyaro mushanju ebitaratire karura akahwire aka NRM primaries kandi omuri bufumbira South constituency. Nyuma yanje aha nabamwe abantu abayeshangaha abari kuza kutera karuraka kandi abahereze kwetereza kugira ngo babase kuza kuteza karuraka. So lines zaheza kuterezebwa kandi babeta abantu kugira ngo buri muntu aze omuside eyahagire nangwa nukwe side eyari kwenda kugira ngo abe niyo yahereza karuru. Aha line neja kuberi ya Sam K bitangaro kandi side area line neja kuberi eya oyesimbireho kandoli incumbent engineer Seruganda nuwe line ye yeryoku. So eshaheje kigendo mission bareba abakikuru nkaba nabo babasa kurugayo kugira ngo batera karuraka abacara no bareba baryaha nangwa n'abashija kandi kugira ngo base kuciriza ekigenderwa cya leta herizoba echo kutera akaruru. Entwenda tugumenture tubayise hebintebe ku byene bitwazibwa polling station egiye nyini eyitiroho eyibariyene batera akaruru wezeshaha kubasa kugira ngo baronde orakwate ebendera eyekibina cha National Resistance Movement omuchanga echabufumbira South. Abantu bariyene barebera kimwe kureba ngo side zabe zibarimu obundi zikabasa kuba otakareba umwana muto kogo kebuza ngo bundi naza kutera karuraka oguna abayinenyina kandi abakubarati baramubari. So twera turebera inizo kuziyonize yongera kwaho kandi na nabundi haza kuza honka kavuya hakatukusiye yo turebe akavuya kakaretwa kija kata kandi obundi hakaba haba hicaha katutso turebe anyenda cameraman wanje twaretse kurunja akavuya kakanda kuba haha kugira ngo twetegereze kiruho. Ishikimwe abitumire akaruraka kagarukwamu nabo kugira ngo hakaza hemivuyo omukaruraka abandize. So nerizo batware bahenda kuba hakavuyo obundi no kwebuza ekikubanchi benda kubaho cyenyini welo line emwe yabaningwa yabasa kukomanya kubaba batebekanise. So babicereza ngo baterera endijo so zibera zibiri eza candidate Alex Niyonshaba Seruganda kandi oguno watira MP wabufumbira South omu parliament ya Uganda. So armene aronda enchure ndijo kubasa kushwekera abantu aba kandi ari kugendera aha ticket ya National Resistance Movement. Ebyaro ne musanju ebyakaruraka karmane katerwamu kandi obwa hati lines ekirya hati kikabahoga line yabe akashatu eyo mwami Alex Niyonshaba kandi kuturi kureba araini ya mutahi wendijo owayesimbire nawe Sam K bitangaro tureba yo kandi ekiryemwe abanda besimbire omurese gitubabasa kufuna nangwa no mujwekerwa nomwe no byakuba agent tarho aha polling station egiye nyine eyituruho security area higuru munonga kugira ngo takabasa kubaho akavuyo kona omuntu ori kugeza gukora bitari kucengwa nibamubinga bamuihamu kugira ngo atakateganisa engeri yakaruraka karumana katerwamu. Ni Tayali West Television tuyenze kusiyaho live oku akaruru kariyano katerwa omuri bufumbira South kandi ebyaro mushanju ebitarabasize kutera karuraka orwakana orwire naho turi aha abantu bariyo bageza ho mpora
bango bakora lines zikoreka bahagire kureba ngo akaruraka ubundi bakakatera omubusinje yategereze mbera mutayi wanje ko ariyo netambura omumisho ebyo kwerinda nyenda kumanyisa ngo binywezibwe munonga kugira ngo babase kusyaho abantu aba obugabe bwabo omubusinje batera karuru nko kuba ari kenda hatariho okwemurigunya kona ekishani ntukusyaho kurungi munonga okukiri aha mu district ya Kisoro kandi ntukushobora ebintu okubiriyo nibigenda omumisho ejinemwe aha polling stations ezachererwa kutera karuru kerizoba aha nyuma ya polling stations nyingi kuba zahendira karuru kabo kandi provisional results eziriyo ziza so far nizoreka omunyishengero otwire ariyo mishengero omwami Alex Niyonsaba Seruganda kuba acyayebembire omukaruru akayokaterwa omumishe geshaha kandi provisional results kurugom polling stations ezaterza erizoba zona nizorekera cyarimwe nkuko Niyonsaba yabasa kwebembera omukaruraka webari minonga kureba Tayari West Television tukiyo tugero okay ani yanangu mize buni kutwara ni koreka akaruro kukatera kugenda kugenda omumisho check. Alright, webari mnonga kugumiza mu ori kureba okutera akaruro kurya no kugenda omumisho omu district ya Kisoro omuri Bufumbira South constituency aho bariyeno bagaruka makarura akabire katirwe orwakana orwesande huire konke byaro mushanju ebyagire memivuyo tibarabasize kumaririza akaruraka ayitore bwambere ebi polling station eyitwemerireho eya Karambi eriyenetera karurukayo kandi abantu bingi baboretse
Hatkaraho. Alright, we bari mnonga kugumiza muno tambura nitwe aha Tayari West Television kandi tukasiyaho Alright, we bari mnonga kushangana utambura nitwe Tayari West Television tukisiyaho live coverage ya Karuraka akariyeno kageno misho muri Bufumbira South omubyaro mushanju ibitarabasize kutera karuru orwakana orwesande hwire tureba line yo mukuru Seruganda yahereze kubarwa kandi hati abari kuteza karuru polling station age nebeja kubana batuhereza of course abantu abija kutera umukuru Samke Bitangaro nubo twasigaza mu line nyina ngamo hona bamwe abateza bakaruru batugambire mberano bazireba bata nebehurura bata kushanga ngo bija kutera karuru kerizo banyabo mazina gano bakweto Maniriho Joan nibanyeta Maniriho Joan mbere cya kureta hakutera karuru kandi na side eje yuwashara mabwaje nasharamo hakwagira samu hakugira ngo turetera amajambere twirore muno gira ngo amajambere takagareta yes okubara okubara karuru ko kugenda kugenda misho mutahi wanje uyu niyo wacenda mugaruka murayini yategereze process yo kweriye neje no misho murebe wito mukundwa kugira ngo twusiyeho umanyengu 4 5 6 7 8 muragenda kandi kugira ngo habeho ibari kweta democracy ko bari kweza kubara abantu bahikana barugaho abo bahikana bagenda nahaza abandi kugira ngo umunkora eji otakashanga kandi bagaruka mu bari kubara abandi bantu NRM ikasharamu kukore senkoreji yo kutera karuru ko mu mugongo ahanyuma yo kugumana hazaho okwetombo itwa kwinji ngo bundi kuba ari kore senkora kuba ari koresa enkora ya ballot papers omoshango bundi abantu bayi bakaruru haza mebindi koke kibina cha National Resistance Movement kikashara mu cyagira ngo nikija kuba nkikoresa enkora yo kutera mu mugongo kandi bari kurabira omunkora nkeji y'abantu kuzenyuma y'abantu abari kwa bahagire bakabazo mu mugongo bakababara waza kuruga a polling station okaragayo o matire kudaragara akaruraka twakasinga ningo mwe kayanga so erizoba nebi yaro mushaje byonka ebitukuza kuba ntutera makaruraka kandi ikintu kimwe ahabyare byaba bisigireyo so kandi of course abashaki bitu bamakuru but across the whole of Kisoro no kukira mnonga Bufumbira South constituency kugira ngo base kwani batisyaho okutera karuraka okukuri kugenda omumisho ninyana kumangisangu ebyo kwerinde biryaha byo kandi biri aha level eyahiguru munonga nangwa kukira munonga waza kombya ingaro no twaragize henyuma
obwiro bwingi omubururu obutukuba twine noshanga hariho nk'abapolisi turi hano hari muri External District turi hano hari External District headquarters na Munonga hatare center aho tare center aze kuba erabera iyo buruka bufumbira south no kutambura muri shumu village mushanju izo baraza ko baratera izo bajyanya kazo zitabaswa ziraterwa izo ryo gwakana habiro kumina mushanju aho buruka baswa baraterwa sofa aho ndagambira village zimwe bahirize gutera ubwabo bahirize gutera abantu bataretse bara leta juza sa district aho baraza ko barabarira ko tatwaye ka district cyatubaze ko torera abo tatwashangaho ori utashango register wakisoro district hari tayari West Television turi omu district eya Kisoro kubasa kwisyaho obururu okuburya n'ubugenda omumisho okubara abantu niko kurya no kugenda omumisho geshaha biratambura na Munonga hanyuma y'ecyo omu process yo kutera karuru ko mu mugongo nibarangirira okukatambura aha polling station eyimwaba muruho then babutwara ahagombora babwita bakibugita urakoze butware tale center eri kubera ya district yon kiyambaho okubasa kumanya imisi 17 twagize ubururu bwa members of parliament ariko tugira ingorane muri Fumbira South aho ama village arindwa atashoboye kugira ngo atera karuru bitewe nuko abaturage batasha bifashe register ariko natwe ntaho byashobotse kugira ngo tubemerere kuko register nico kintu kingira kamaro register niyo nkuru register nigaragaza ngo ba members ba NRM bahabwe uburenganzira bwo kugira ngo batore umuntu bashaka so kubera iyo mpamvu ncatumenye imisi 17 uburu butabaho ariko uyu munsi kwa kabiri twashatse kugira ngo bubaho rero abaturage bifashishe register babasome muri register bamenye abantu biyandikishije hanyuma batore aho ndi kuvuga turi gufi kurangiza aya matora kandi yagiye neza kandi yese yifashishijwe kugira ngo abatozi batore umuyobozi bashaka kuko twa dufite abantu babiri babari gukanira intebe bari benshi bari batanu ariko akavuyo kaza hagati y'abantu babiri gusa unarebo Alex Super Seruganda na unarebo Samu Bitangaro so abantu bari mu matora y'uyu munsi ariko mu gihe kitari cyakure tugiye kuranga bivuye muri amatora ncendo yetegereze ngo uko arindwi rero ivuyemo turabiteranya kuri la village zindi zo twatoye imisi 17 nuko turangirire ugiye kuzayobora Bufumbira South kamemba wa parliament. Okay, we bari Munonga turi kureba izo bajyanya kazo bari gutera karuru umurebe wa tayari West ari kwebuza twarebora inizi zimwe na zimwe ziri kuzaho abantu bamwe na bamwe bari kugena muri Gesta konka tware bari kuzaho abo batera karuru n'abantu babiri kusha hariho umwami Samu Kwizera Bitangaro hamwe na niyo saba Super Seruganda abandi twara ibishani by'abandi bitari kwika ukira leta kikushanga kandi no babajye mu West ibe bishani byo bitari bikazo bajyanya kazo ndatekereza yuko ku munsi wa 17 twaturi mu karuru ka bose abo amatora yavuyemo yerekanye yuko ibyo babonye barabishimye bari kugira ngo kakamuri ubururu basanga ruko none amasiringi yabo kandi ubwo batazatsinda icyatumye rero bari ababiri baba ari hejuru y'abandi icyo cyatumye bagarukayo ngo maze abaturage batoremo umwe muri babiri kuko twifuza member wa parliament umwe ukuje gukikira Bufumbira South. Turi kureba izo bajyanya kazoba tare center eraze kubera abawushazi baratandika kubarashazi ngai kandi so far zaratsi wazitungire nangara abacari kutera kandi shomeri kutuma barajanti tibakarize shongane aho ndi kuvugira tumaze kubona village itandatu hasigaye imwe ariko numva ngo rebe impamvu zabe ko ntanagiye mu field ariko no byagiye neza ariko ndi kuvugira barangije gutora none tutegereje ngo muje mu tare center aya majwi avuyemo cyangwa se votsi tuziteranye tuyateranye ku yayandi yo twabonye imisi 17 nuko turange urabur kuridinga ari ugiye kwa mu parliament of Bufumbira South. Okay, we bari Munonga umutware Majambere Tadeo turaze kwa turamuyikona Munonga umurebe wa Tayari West TV turaze kwa turamuyikona Munonga
turi kureba bakoraze ko baratambura update zona turaze ko atazikwereza aho ndagambira bamwe batandiye ku celebrating urashobora gutera bamubwine owaskora singa karuru so turaze ko turareba ko baraze ko baratambura konka twineo ondijo na munonga officer kuruga mu Uganda Police Force ariwe RD kuruga mu office ya RD saraze ko arano yakujya basikwa aratugambira byona uko jya basikwa baratambura security ko yemerera na munonga mu izoba ejya karurukanya kazoba sebo twakwakira amazina. I'm a regional police commander, Chigezi, SSP Wawire Alex. We are here to monitor and see to it that there is peace in this area during these elections of NRM primaries. Akaruru akarebota na munonga izabagenya kazoba ko wayika muri Kisoro turukura bufumbira South constituency baracira kujigamonka constituency eracira guma erereta ogwari gvinje na munonga haba akaruti go mundi go kubanza biturebera bawo so iwa karu abaswa orakareba bata na munonga muntu gya security. On the side of security, I can tell everybody that everything is secured, the people and the electoral materials, and so far so good. There are no violence because we've ably deployed. No person can do anything to disrupt today's exercise. We're on ground, as you can see. Okay, so what should people expect at the end of the day? We've seen after any election, there are some killings, everything. What should people expect, especially after this election, people in Fumbira South constituency? People of Fumbira South constituency expect peace after these elections, and people after voting, there's already peace. A winner will be announced, then the rest will go back and do other things. Those people who are voters can go back and do usual business as usual as they wait for subsequent elections that will come. But there will be peace here. That's what I can assure the people of Fumbira South. Okay, webare munonga. Thanks. Okay, ogwe yari regional commander na munonga ari kutugambira bintu byasishito ko jya beratambura mu karuki zo bajyanya kazoba akari kutambura muri Bufumbira constituency uko ndi kugeza kwijukisa ni kujisanti akaruka kategwa ebiro 10 na mushanju aho twarebire muri Bufumbira South bitari kutambura je na munonga mu villages ezo mushanzo nabaskwanda kugambira ezo baswa baratera izo bajyanya kazoba abantu bari kugiza makavuye bari kujanti ogutashimira ko baratera bari kufa abintu bya register so twagumiza mu matura kuletera na munonga abantu ko raze kwa baragamba hajya karuru turi kurebaho hano haro umuhagizi na munonga ni observer ndikura aje kakadi araze kuba aratuyanjira amazina ge na munonga aragamba akarukizo banyakazo basibo twakwakira yesebo amazina ni Mfitumukiza Alan kaba nandi gukora nka observer muri akaruru ka Honorable Seruganda na Honorable Sam. Akarugu musi ukabonye gute? Akaruru gumusi kabaye keza. Turi gushima security team yatubereyeho. Twatoye neza. Nta kavuyo kabayemo nka kubushize. So security team yatuyambye cyane. Nico turi gushimira police and army for our country. Uratekateka ecatumenika kanu karobazo kwa barakagarukamo eshungwe kabe kure twacikanda abantu bakagume baraje tantara baca kubanga ibintu bitureberaho muri Bufumbira South yona ibintu birabo so uratekateka ibintu bakagume baraje tantara batana munungu munanga gora terera abantu ba Bufumbira South abantu ba Bufumbira South ico nashobora kubabwira no kubabwira bo ikintu kiriho ikiri kuzana ibi byose ni ikintu c'amadini amadini bayavuyeho bagashaka umukozi bagatora umuntu bashaka nta kibazo and again ikindi congeye security twagize nke so abantu barishira barizana bakoresha security yabo abari bari kuba benshi bari gutsinda bari bake so habamo kavuyo ko kuvuga ngo none twebwe tubaye benshi mwe mubaye bake turigendeye abace bakigendera badasayininze so ariko ngo security yari hari yagashoboye kuba controllinga bose bakabirangiza neza so security yatubanye nke by that time kubera the whole district yari voting yari ko muri yo exercise of voting so ariko ugumusi cabaye ciza muri byose security yabaye fair tubana nayo dukorana nayo in a good way so twe turi gushima and we
nubwo batari barangirira akaruru sofa twahoze we was observing from one polling station to another like of now we can know who is winning nubwo batari bavuga ngo this one and this one electoral commission ntari yatubwira but according to the way we have tried to collect our votes we can know who is reading another one. Okay, we bari munonga. So what should people expect or what do we expect kugira ngo abantu bo twatorana baraze ko baratujwekeraje abantu bashimira kugira ngo tibufumbira South raze kuba erahinduka kusinga uko yari bwa nyuma co namazima ahabwo kugira ogobireyo niwe hati niwe bagaruzayo and he has served 4 years only kunke byo yakora in those 4 years biregambira nibyegambira munonga ahabwo kugira ngo we have seen everything ondijo akaba amazire y'imyaka 10 nawe byakozire nitubireba nowe imyaka ine byakozire nitubireba hati immediately you can understand ogwazayo nabasa kukoraje koko turi kukiteka teka konke cyo ndagambira abantu babufumbira South ikintu cyo gutora isente bacirinde akaru kabere sente nyinji exactly on both sides abantu batanze sente kusanga nk'umuntu araje ngufata imitwaro 5 utaza gutora opposition side bari kugaba isente ariko abantu babufumbira South icyo turi kubasaba bakore ikintu kitarimo isente kubera umuyobozi nimba umutoye aguhaye isente let's say akaruru akaguza imitwaro 10 uri gutekereza ngo azagukorera iki ni ngombwa zamanza garuze za mitwaro 10 so dutoye isente riyare tuzaba turi kwica amajambere gabufumbira South okay we bari munonga ogwe yajyomwe mu batezi bakaruru yatsoborana munugo ko jyasika baratambura mu karuru akabufumbira South akatambura misho koko na nawo gambire turanuya hari Kisoro district headquarters aho baraze ko barata tallying center nasho baraze ko barabarira akaruru akabaza ukabara villages mushanju baraze ko barongera habururu obundi ogwo bayire mukuri konka rizase zarugire mukuri zikazirore kanti otwire ajyo mu ntebe nashe ayine ebendereji aro fraga bera niyo saba Seruganda niwe yarasinjire akaruru akana munonga ako village zo babaswa barabaraho so nikuteza tukarebera ze kwaberagamo izoba rya Nyakazoba habwata yari West omuri Kisoro Adonia atuhire
nagiyemwe batangiye kunsunika ngo nigireyo ku registration form urukumva so naringiye kunduza kudemo batandika kunsunika ngo manya ngo ni gutanga amahoro apfuye uriyare amotari ndiyo hano arikuza kamera kubera ngiye ku DRFM zo bari kuri kodinga zo bari gusayininga batandika abasamu bitangara batandika ku nyigizayo so batangize ku nyigira idata ese basi DRFM basi ngo ntazira wewe kamera azakorera byama abandi ni muhabura insindutse batangiye kumvikana ngigira kubera abantu kature ukabangu bisi bikone ngo ndiyaje ndi voice of muhabura kature nabwo biramenyekana nasi na kamera iribe de kudi RM bara bareke webiho check West TV kandi gumiza muno tambura nitwe ihangwa ryari izoba aho turiye ni tu followinga okutera karuru omu district ya Kisoro cyangwa constituency ya Bufumbira South aho abantu kurgo mu byaro mushanju ebya karuru kabo butarabase kuba considered omu bururo buhuyire obwa NRM primaries buryo no bugarukwa meri izoba so tuyemerire aha cyaro ekiri kumanywa nkakarambi kandi kishangwa umusub county ya Nyarusiza aho twareba okutera karuru kwa hendera bitu hategesha haituriye tugambe rebi barmu nibasayininga ezibari kweta declaration of result forms ezikuza kwamiseza cyaremwe ngo akaruru kabantu babasa kutera aha nuko karuru kenyini akabantu be cyareki batera agents bona ababesimbere barho kubasa kusayininga bite cyareki no shot hahesimbereho abantu babiri bonka kandi obwe barya abantu batanu abandi bashatu abababe bari omu karura kati babasa kufuna agent wena kandi kiri koreka ngo tibabona karuru kona omu bururo bwabasa kuterwe rizoba so tureba ngo samuke bitangaru nomwe ababa besimbere omu karuraka namwe na engineer Alex Niyonsaba Seruganda nibo abantu babiri abe cyareki cyabasa kuterra akaruru abandi babari bo mu race tubabasa kutungana representative wena so omu results eziriho bafuna ibareta 00 bitu ntureba engineer Alex ayebembire mu results kuruga cyareki yayo bururu 236 kandi Sam ke bitangaro yayo bururu 196 so okubara obururu okukiriye no kugenda mu misho ombyange bindi ebyali bindi byabara karureri izoba kandi ntujja kubantu bikusiyaho live itwe ahatayari West Television so gumiza mu iwari kureba kandi uri kufollowinga this live broadcast ya karuru akakari nakagenda mu misho mu district AG ya Kisoro kimwe abintu ebyaba seriously realized erizoba nibageta security habwo kuba wareba aha motoka ya
iseje turyo mu misho eyibaryane babara hakaruru to kubasa kubara abantu abarho abebyo kwerinda abapolisi bakwatanise na nabanywane babo aba Uganda People's Defense Forces JT UPDF kubasa kureba ngo tazaho obuteka ninga tazaho mivuyo yona omukutera akaruru kerizoba turiyaha omu district eya Kisoro kandi nsagumant following minute by minute result by result akaruraka okari kugenda omumisho noreba polling station eje ya Karambi abantu bijana bacenda cenderamo habwo kuba akaruru kaheza kuterwa no kabara kwahwa so abantu bariyo ni ba following this live broadcast no kubamanyisa ngo situation tiya basa kugeramu abundi kakavuga ko nanko kubyabire omusande huire habo kuba ebyo kwerinda byababirya higura munonga kandi na hata ituri kugambira ebi abebyo kwerinda bakiriho kugira ngo process yo kuhandika a declaration of result forms ebase kuhendera kurunje munonga hatariho muntu nomwe owarga hari kwemurugunya ninga shari kwetomboita ati akaruru atabundi banyiba ninye no kwikiriza ngo akarura kakaba kahuire abo kwati tukabwine reports kuruga mu mwanya gwena ngo bundi habaye mivuyo akerizo bakaba kahuire bakagita results as today hamwe na neza last week obundi ntubasa kureba candidates ababiye bari mu karura kabikirizana bakajyangwe junior result eyabirehikire eyakarura kakabire kashemeye kutamburiraho Ojike ngo NRM ekikiriza kutandika kutera ubururu bwayo bari gukoresa enkora yo migongo kugira ngo bundi bakacendeza ha petitions eziri kwijaza kuratira karuru aka kukira munonga primaries ezo kutorana abantu abari kwata ebendera kuza omushengero ryihanga bitu kuto abantu reba ebiriyo mu makuru erizoba kurugo mu myanya endijo na nobururo butwirene buterwa twashanga ngo as we speak right now petitions zirengere makumyana nizo zakire office ya National Resistance Movement zirikoreka ngo abantu tubarabire satisfied ninga tubaramatire kurunje munonga na nobururu obwatirwe rwa kana so tukiriyo twetegereza kureba bundi system age political party ya National Resistance Movement kirice kibine kiriyo mwebembezo mu ihangeri kandi ikibine kiri kirayo buhango cyane kizagumiza mu nenkoreje habwo kuba washanga karuru ko mugongo akari kwera cyaro akabantu bashemeye kubane batera bakargayo bamatire kwenyine ngo abantu abitwatera karuru no babo kandi no bururo bwaragamo n'ubwowe washanga karuru kabasa kwa kandi akiza kwehinduraho ukahurira kandi urwari banyibireba nkozire bati bagira bati sono yebuza abantu bitu obundi akaruru akubaritera kakaba kamazima kakaba free and fair kakikirizibwa standards za democracy ni kahi habo kuba kogire ngo abantu ba Kisoro bakikiriza nabatera karuru kabo kurunje munonga katamburaje urwaka n'uruhuyire obundi byare bimushanju nabyo tibikagire mu embera nkeji eyo kurebaho erizoba as we speak right now tine muntu nomwe obutwareba police ji eri kubasa kutwara kukoma kugira ngo bundi ya leta nkakavuyo ekiri koreka ngo abantu bona baba bari bulindara kandi baba na a little bit careful engeri batwaza mu emikorre yabo erizoba nangwa n'engeri yibabasa gukora mebintu omukutera akaruraka ni Tayari West Television kandi turiyo tugenda omumisho no kwisyaho a live broadcast ya karuru okukariyo katambura omubyaro mushanju ebyabufumbira South Constituency
omu district eya Kisoro ebyare bikaba biri supposed kugira ngo obundi nabyo bibase kutera akarura ka esande hwiro rwakana obu the rest of the country yabire netera karuru ko kutorana orakwate ebendera ya NRM omwishengero ya Uganda bitaba hakazame mivuyo wandu bata wakorota tinashemererwa manyesente manyabici takabura mebinte byo mu karuru kandi kori kuza kureba hatoreba ekintu cyo cyaretaho embera egiye nyini eyituri kugambira herizoba bita kindi kwena kwishe kinde cyabaho mu karuru kerizoba no kugira ngo ba registrars abateza karuru ka hati akakuturiye ntureba tine nomwe uri kuruga omu constituency eyabufumbira south kandi abatebekanisa karura akabatworeka ngo eco bakikozire obundi kwiyaho eyibar kweta conflict of interest kushanga obundi noruga omu constituency egi okiheza okagiroti ahabwembera etari yemwe nemwe otobundi uriyo muntu n'umunyabuzare wanje obundi uri akanyamba yanshashuriraho fizi obundi nkaferwa yangira ati otikanshange namukwata kwatiramu apana ebyo bagire ngo tubakubyendera izoba so abateza karura akabarwa mu constituencies ezindi eza district eje ya Kisoro taro umuntu wena owabufumbira south owayikirizwa kuba registra omu karuru kerizoba tuzakuma turinda turebe erizoba ritakarengire ni muntu ki orarje yakakwata ebendera ya National Resistance Movement cheterwangisiriza omu constituency eji eyafumbira south konka kwizyaho no kugira ngo twe acyaro ekiri kumanywa nka Karambi kandi ekindi cyangwa omuri Nyarusiza sub county Bufumbira South constituency kugira ngo tubase kwisyaho a live broadcast yo kutera akaruru okuyatambura nangwa nana izoba ryona ryaza kurenga ntuzaguma tukwa updatinga tukumanyise ebyange bindi nabyo okwa karuru ka agenda so that at the end of the day waza kuhendera runaku obori updated ori kumanya enshonga ahandijo okwa karuru ka Kisoro nango cyamnonga Bufumbira South constituency ka agenda polling station eje itwa turimo yitur herizoba ermu abantu barengere 500 abehandikise kutera karuru kerizoba kandi bijo mu bwinji because wari ba candidate omwe yihayo bururu igana 9 ondisha kihayo bururu 236 nikikoreka kurunje munonga ngo abantu ba embracing akaruru kerizoba kandi runa wabanoreba mood eri omu banta baryahane korekera kimwengu beja omubwenji kubasa kusupportinga candidates babo nango kwino kuhamiserza kureba ngo omuntu waterra karuru nuwogwe obiroshemerire karya kandi nuwogwe owabirene bendanke cyareki kandi no babane bagambo mu rurimi rwabo rufumbira hino hariho nabandi abinahurana bagira ngo ntwenda ngwita twatera karuru kamazima katari karuru kesente so kikumanyisa ntabasa kuba hine ubundi ebintu kebyo kubikira kubaho mbururu no basa kushanga ubundi hine nana allegations zakasenta huzirabire so tujya kuba tureba at the end of the day electoral commission ya National Resistance Movement a home district ya Kisoro neja kurangira roha neja kwasa oha ebendera kugira ngo abase kuza omwishengero lya Uganda ninga base competing n'ibindi bibina okuronda orabase kubagera omwishengero lya Uganda no kwisyaho ngo engineer Alex Niyonshaba Seruganda ogwe niwe munyishengero bwa hati uri kujwekera Bufumbira South omu constituency kandi as of now no mwe ahari top contenders ningashi abantu abakino bagize wingi omuri akarura ka Kenyina kuturumu kandi ndijo oyine obahagize bwingi nibamweta Samke Bitangaro nawo gwakabaho munyishengero w'umwangu we cyange iki Kenyini kandi nawe
no mwaha abandi abayina abahagizi bwinje abandi abesimbira mu message no basa kugira ngo omungamba yebirebi no basa kugira ngo babire barumu kunuzo mukoro habwo kuba obururo bwabo kandi wahikabyaro ukashanga batineho nangwa n'abakwatire bendera n'ikikorekera cyane mwengu n'abakwatire bishani n'ikikorekera cyane mwengu maybe mobilization yabo terabire nunje munonga kuba basisa kugira ngo obundi bagireyo nk'abantu ababasa kubahagira abo kwane habyare bimwe babatine na agents so race yeri hagati ya Samuel Kebitangaro hamwe na engineer Alex niyo nshaba so tuchariyo ntujeno misho kuhereza ahari Tayari West Television kandi irakaryo hurire riri kwisyaho ebe biri kugeno mission di job apuli na manya kandi ninja kuba ndi aha n'abanyamakuru batahi banje aba Tayari West TV erizoba kugira ngo tukutware impora obase kwetegereza abantu ba Kisoro okubatera karuru kerizoba nobasa kwebuzo tari ya motoka ya polisi kabatakurugaho nenshi cyo kugeno misho kabamaraho bwire bwinji process nebetanguhi kuza kuhandika declaration of result forms kugira ngo one buri agent wa candidate uri kubariye mu karuraka are entitled kutunga copy ya declaration of result forms kugira ngo niyo accountability eyo kuhereza omuntu wakwiro mu rumunka agent wahika kuriya omorekoti ekitukakikora kugira ngo tubase kukoreka amazima genyini agakaruru nko kagenzire na nacyare cyo kihayobururo no bwiro bwinji kwa kwani bazakora nka petitions muheru gwakaruru nkaka nabakira kurebera aha declaration of result forms bareba DR forms kurugabura cyaro bakompeyaringana n'ibyarangirirwe aha district tally center then omwe okuba kashanga kari babanukwe babasa kushobora ngunukwe cyagenzere kitina kiti so okusigninga declaration of result forms nago no murimo gutanguhi habwo kuba no boyine kureba ngo wa capturinga every detail eyakarurako hariho stage eyo kuba notekaho abatera karuru kerizoba registered voters nebangahi then invalid konkashi invalid voters nebungahi invalid votes nibasobutaba home karuruka ko mu mugongo abo kuba sign neberi yemwe no kutera enyuma yo mugongo go hagire ningo kaze nyuma yo mugongo gondijo uwo kuba no yendeza so taraho byo kugira ngo waza hagati yabona invalides kucira kuzo mu karuru akakuba kuba nibateza ballot papers omwe no shango wundo muntu yatikinga bona obumo shango riya yashaza mati yakoresa sign zeze batari kwenda konka omukaruraka akoba kuba nibatera batinka kako mu mugongo really there is no hope of an invalid vote so tukiriyo tugeno mission no kuhereza omurebe witu omukondo nonga kushanga ormono following a live broadcast aha Tayari West Television kandi turi Kisoro district omuri Bufumbira South constituency kubasa kwisyaho akaruru okukariyoni kagendo misho omubyaro omushanju ebitaratire karuraka obuhwire kandi iwe omurebe wito mukundwa we bari kushanga ormono otambura nitwe tusakuhereza broadcast mpaka ahashaha eyibararangirireho ngo guno yakwata ebendera kujwekera ekibina cha National Resistance Movement omuyishengero omu race yo kuronda orabe omunyishengero wece cyanga echafumbira South constituency twenda kusima mnongiwe orukweyongera kukunda Tayari West Television nangwa na Tayari Media Services zono kutwaliza hamwe omuri yacho ntugamba ali Tayari Radio iri kushangwa muri mitoma twine iyo Banyakigezi FM neshangwa omurembo orwa kabare kandi obuherezo obu nutubantu bukusyaho live loud and clear kugira ngo buri kintu cyone cyabasa kuba nikibaho
omubyanga byanyu kwe tubase kuba tukikwisiyaho kurunje munonga kandi ntwenda twikirize itwe Tayari Media Services tube your number one source of information and live updates okushira munonga ebintu bikwande bibaho omubwire oburubwo tukwisiyaho mubwire bwenyine kugira ngo obase kutunga opportunity yo kuba informed kuchira how abandi bantu bona abakubasa kuba obundi bari nko mu myange bindi nangwa no myanye ndijo. So there is always a reason yo kugira ngo rebe obuhereza bwitu hari Tayari West kandi wabuhurikiza radio stations zitu Banyakigezi FM omuri Kabare owurikize na Tayari Radio omuri Mitoma nobo rest assured ngu ekiturimo tukuhereza ni cyecho cyenyini ekikire kandi kikushemerire. So omuri Kisoro niyanga yangeri izoba litakarengire abantu bafumbira South nibeja kwari bamanya ora bakwatire ebendera aba National Resistance Movement kuza kwesimbana nabanda bebibina nango bundi na independence abaraize omurace yo kutorana omunyishengero we cyange eki echa Bufumbira South Constituency rizoba kwahukanaho n'amazoba gandi gona omucyange eki cya Kisoro haya kakashana kingi. So no basa kureba abantu bingi waba no bareba no reba nguri yare akashana kabatera but because of eki bari kwenda tine omwe muribo ori kwenda kurugana mwanya ogu atakamanyire exactly eki batera akaruru kubatera ka karuko kenyini akubaba asakubane barangira. So aba babembire kuteza karura kana ba agents ntureba batandika kurugayo kandi bine na declaration of result forms nchorekangu hashemerire kuba omurimo gwo kusigninga DR forms gwahwa kandi buri omwe wena yaba convinced ngwengere ibatera makaruru kabo nokwe katambura acharo echa Karambi okuhenyini omuri Nyarusiza sub county omu district eya Kisoro Bufumbira South Constituency. Tuli live aha Tayari West Television kubasa kwantu kutambuza kurunje munonga iwe omurebe witu kwetegereza exactly the democratic process ningashi omuringo ogobururu buri kuterwa mu mihangeri okuguriye no kugenda mu misho. Yes ntureba abahagizi batari bamwe na bamwe batandika ku rugamwanya ogu kandi na celebrations siriyoni zigenda ko mu misho kikumanyisangu umurimo gw'abantu gukorwa ha real gwa ijana guhendera kandi nakaruru obundi abantu abo kubaba bakatire okuba abantu bakenda nuko kabatambura aba barimo ne ba celebrating abitu kandi heburi imbaga tekaburaho abashemerirwa n'abatashemerirwe hi nabanda bindi kureba bashitamire nkaho ibyara babitira mu nyindo obasa kushanga bundi abantu ababire nibenda tibabasa kutunga karuru nko kuba abantu bakenda abebyo kwerinda bakiryaha kugira ngo hatakabahembera yona eya kureta okuteganisibwa ningashi eya kubasa kuretaho nkakavuyo ninga ko kurwana ninga butikirizana nko kubyabire esande hwire ekitumire twagaruka kugira ngo akarura kakabase garukwamo tujeno mission obuhereza kandi nsagomiza muntu kuhereza mpaka yes noreba abebyo kwerinda hamwena nababa bebembire kuteza karuraka as we speak right now omurmogu barinka baguhendera kandi declaration of result forms na registers biliyane besiringwa ne parkingwa owabaye bembire kuteza karuraka sebo twantwena tugambe okacheni iwe otaka yebembire omurmogu tugambire okubyabasa kutambura erizoba okay so abebyo kwerinda tibabasa kwikiriza kugira ngo tugambe nawe and bariyone baza kugumiza mu kutwara karuraka katwara ahamwanya gundi ntwenda kusima mnonga iwe orumuno gendo misho kutureba nangwa no followinga the live broadcast
eyakaruraka kuruga aha omu district eya Kisoro. Turi omu Bufumbira South constituency kandi ebyaro mushanju ebitarabasize kutera karuraka ako kutorana orakwate flag nangwa okutorana orabase kwata flag y'ekibina cya National Resistance Movement omukutorana omunyishengero we cyange ikintu cyo kigenda mu misho. Yes, baheza kubara akaruraka baheza keza kandi ecyaro cya Nyarurambi aho tusivire tukereze broadcast and church chegini ecyabasa gukora ebintu ebe abantu bingi ababa baryaha bagenda bari ku celebratinga icyo kureka ngo akaruruka wasa kutambura kurungi munonga taza mukwemurugunya kwena taza mukuteganisibwa kwena kandi nabe byo kwerinda baba bari bingi kugira ngo kinteki babase kukireberera kurungi kandi kibase kutambura nko ku cyaba kiri. Yes, naza kugambiraho nke bitwagazaringa ku rugo mu declaration of result forms twareba ngo Engineer Alex niyo nsaba Rwanda ubwo niwe munyishengero we cyange cye cyavufumbira South yabasa gukora ubururu 2036 umucyareci kandi owaba muri umubigere uri kumanywanka Sam K bitangaro yayihayo bururu igana 96 aha cyareci cya Nyarurambi. Ntija gumeza muntu checking antubuza ntureba ebyare bindi byatera bitakaruraka kugira ngo tukisiyaho the real picture eyakaruruka atambura umucyanga echa Kisoro no kukira mndonga constituency eyavufumbira South. The job unamanya apuli kandi ndiaha hamwe na team kuruga omulitayali West Television kubasa kwisyaho a live feed ningashe live broadcast eya akaruru okaryana kagenda omumisho omucyanga echa Kisoro ekyavufumbira South constituency. Tuina masikongo zaza kubashanka ibiri okutera karuru nukujya kuba kwa henderire kimwe kandi no kurangirira kwa hwire naho tukisiyeho tukugambire owasinga noha and the circumstances eza karuraka kabasa kuterwa mu omucyanga cyona echa Kisoro. Tukusimira cyari mwe mnonga kushanga ngu oriono gendo misho kureba nangwa no kukunda Tayari West Television irakaryito ntwera kusima kandi iwo watambura nitwe kwihaitwa atandikire broadcast ya hacyarece cya Nyakarambi kandi twaza kuba twese tukurekiraha kugira ngo na police ermone twara obururobu na nabe byo kwerinda barimo batware byarwo mu bururobu nitwe turjaha hamwanyo gutuzo myanye ndijo tubase following kureba karuruka agenda then later in the evening tubase kuija kukwisya heberengiraho mushanani mwingeri izobo umucyange cya Kisoro not like the usual days konkana cyo cyo kusimiraho mukama kugira ngo abanyakisoro bafuna ensyanungi yo kutera karurukabo katube tukusiburira ho murebe witu then later on ntujya kwantu kweyongeza turi kwa predatinga akaruro kagenda umucyange cya Kisoro ndi job namanya apuri we bari mnonga. Oku programs rukuratana aha Tayari West. Yenze Romis Portable Kawomera